Zina ndi Sankara, Sankara Byaruhanga okuruga Sibo Technologies. Sibo ni teknolojia y'obwoko bwa mobile application. Echo kwasa kweta imwe bine za smartphone kwasa kono kozase WhatsApp, Facebook, mbwe nayo ejinayo ni mobile application kandi neyo kubanza hanu omurimbarara okubasa kuba nekora fast deliveries kitwa kubasa kugira ngo neduka yawe rukwasa kono tambrana ya hasimu okugira ngo wasa orderinga cyo necho rukwenda ninga kutuma cyo necho rukwenda hazo rukutuma kuruga hano muri mbarara omusiti kikakushanga hona ho rukubori utabanze kugira ngo ozeyo kandi byona biri kwera ahasimu mbo embara site nke town ekwisene ekora kugira ngo ezo mu kibara kweta smart city otoshanga ngo ebintu nibyo bimwe nkebi byakubire nibigiteka harengo rwa smart city wone bwanyuma yo kureba echo twatandika twakora team y'abasigazi twa developing ayo twayombeka ejenkora ya mobile application bweno kweri gukora noza ha smartphone yawe uza aha kibanje kibara kweta Play Store imwe abarukozesa smartphone za Android then harona bari abarukozesa zire za Apple za iPhone hatimo numuzaha App Store ebye bibanja nibyo bakozere kugira ngo za app na wakora app rukajikorera nkahi nojibyara yo rera kwenda kujihayo azayajihayo noje kono downloading ejo app ko kweza kujihayo wajibyaro musimu yawe neja kubone kushaba creating account ko kora Facebook bakakugira ngo kashika ntwenda kumanyuriyoha ukata amazina gawe utininye byaruhanga Sankara isimu yanje abo kube simu yawe ntwiteza ngo tino ndija jine esimu yawe tino ndija jine nco tukweta unique identifier mbwe nayo neje kushabejo itizina lyawe noha kandi ekiro kwahora abandi nikiha haza tukozese simu ninga email so nja kuba ndoteka me namba yawe simu hato obwo baweguraho account immediately ko kwegura app oshanga hariho tukateka mu nko kwetawuneri twateka mu ngwe street na ya za pharmacies street neya abaguze byo kuri ya restaurants street neya za supermarkets mwentu akorubu ba segments twinamna kuturukweta sibo pate jo neya bachakaze abarukwenda ngubiye kushangumuka abarukwenda ko kunyonka kushangumuka hata hwebe byona bije kubona bishanga checking out tukubuza yaba nonda ngo shashure twaheza kubikuretera ninga yaba nonda kushashuza mobile money ninga yaba nonda kushashuza za bank twinemke ko rankeza FlexPay tune MTN Momo tune Airtel Pay tune Moon Flutterwave basically na bank urasa ko noshashura kandi hari kujiruta kumwakubura ubanze mu biretere mbane kubashashura so immediately wagambo otyo kuri neba ya pikinjire abo kubisa umuntu gireba heri uconnectingira internet ntumanya hori uteka mu location yawe immediately ko kwezo tikorejo order yirukanga emanyisa wa restaurant ubwo nawe twamahaka apakeye ajereba jirango hati hariho umushara wa bitasankara ariwe bukona na yenda katogo ketchnech so aba yakifuna immediately preparinga kwari kweza ati preparinga notifyinga o aboda nawe kuri naba yajibwine ngo harusankara kwenda katogo kurugo wa restaurant X aba yakikireyo babimukwasa abikuretera hori